brak s gospodinom Miloradom? Da. Pitanje od $1.000.000. Šta ćemo, posao mi je takav, ne mora da te pitam, da se ljutiš posle na mene, ali gospodine Milorade, da li vi dobro stupite u brak sa gospođicom Tijanom? Da. E nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità.